Kachigata awi mirin mashiman kavaisa akha shimanra. Ka mashivam iwivangaina mirin miksha bajina ringra. Matthew kabiga sangthara dwijatumra da jiko. Remake up the ajiwi kamadaya baobing. Juribam districtly civilian akha kapta thaira. Ngakap kangarokli mi madi tisang haira. Security yang sang ran mayang sang mitura da kokomina. Manipur Security Advisor kala DGP resign ka sabo haira. Lekhayang athor aje the Dangul Express we pau NG Shankri in a ba midale. Pau bing may sai na nganang rumsa. Manipur Road Kamradli mi pangati sang lui haira. Aya Juribam districtly civilian aka kapta thaira. Kala group kani ngakap kangarogli armed persons matiti sang hawad police officer na kahang PTI baw sampanga. Bawati sure da militants na mi aka wishimli wazang laga mi baji bi gasali kaptat kahaina. Otchochi district headquarters way na kilometers panga shikadada kashokna. Sagathat Otchot jiwi thili mararda khalai khani shiwi mi binga ngorok da jili mi matiti sang kahaina. Kathiji Hill Space militants sanga da PTI report sampanga. Kangagapji district headquarters way na kilometers shini shikadaya ji. Achahon thangla Bishnupur Moirangli rocket attack sada Mayday kasarna sharva akhati sang haira. Attack kasaji we aina Indian Army, paramilitary forces kala state forces na comprehensive counter operation vahira jia. Joint teams chino operation kawali Churachandpur districtly semhai kasa kuki militants bangers katumsa kayang mi haira. Bangers ji Molsong village li khani Laika Molso village li akha lekasana. Bawati shurda security wivang aerial patrolling zat kawai military chopper shijindaleda hanga. IT Bautaka, Juribam Otchochi, Ayang Torbung Panga Shikali Kashokna. Kuki militants Zingum Hang Truk da Gutum, Urembam Pulendra Wishim Livazanga Kapkatat Naji. Otchochi, Ningtam Kuno, Ningtambam village li Kashokna. Ayang Torbung Tara Shikali, Suknu Shongla, Nabet village li Atekasa Shoka da Hanga. Mayday ku ungli attack sa shokrashum da khalai security ang redling hanga da coordinating committee on Manipur integrity kokomi na security advisor Kuldeep Singh gala director general of police DGP Rajiv Singh resign ka sa demand sa haira. Officials kaniji na Manipur di shot we road kamrat hen gasang makam mi kharar kala resume now li mangak mi kharar kokomi na panda crisis handle sa da khalai lining yang maku ungpong shock haira. Unified Command with Chairman Lasada Kale, Security Advisor Kuldeep Singh na Manipur li Kale Armed Forces Psychorally yang sangda Kale na gajihangda ana action magakwi wang situation hi zakshime haira awi gatan li mashitsang ralui marada kokomi na tishat haira. Security Advisor ji na Twitter kwiran makwi mada security situation zakshisang haina da kokomi na hanga. Maram hiwi representation kokomina security advisor gala TGP li misang haira. TGP Rajiv Singh li kabi khawali yariwi security concerns address masami tura gaji kokomina hanga. Terrorist groups bingwi tung le action krimi khawai nga kauda ngarai rashum hailala mayang sang khami wivang Manipur yarili mabung phada ngak mira gaji mashit sang ralui mira da kokomina hanga. Drone bombing zina aerial attacks shock da khalewi ninga creek maram la majan sanga. TGP na Manipur with situation pap gata wa thaira gaji hangda yari wivang pa mai thui gaji machuk laga TGP odbam ji hok vai kokomi na bo haira.
Ukruli SSC Exam Center Haimi Lushit Kavai Tangkul Gadam Now Saklong, Tangkul Gadam Now Long Delhi DKLD Gala, District Administration na Bo Haira. Churachandpur Shongla, Exam Jiwi Center District Chili Haimi Babam Kavai, Kuki Students Organization Delhi and NCR, KSOD and NCR Gala, DC na Bo Haira. Itumna Taybai, Law and Order Maram Vivang na the SSC Combined Graduate Level CGL 2024 Borikaji, Ukrul Center li Matangasak Maraji Hawa. Law and Order Problem li Banda Borika Center Cancel Sakami Jili, Tangkul Gadam Now Saklong, DGS na Makamaya Pongshok Haira. Maram Hiwivang Breast Janbao Gashogli, Ukrul District Hiwa Jingri Gahai Abam, Situation Control Sada Ragahai, Manipur Dishot Hili Magazang Naka Now Bing Bam Dakle Abam Nagaji, DGS na Hangsanga. Itumna Taybai, Maram Hiwivang, Ukrul Deputy Commissioner Nala, Chief Secretary Li Kapivada, SSC Exam Center Ji Ukruli Haimi Babam Kawai Bo Haira. SSC Examination si Oriental Naga Agdami, Hargui Gate Dangli, 2018 Gum in a room with the Rashuma. DC na Manipur Chief Secretary Li Kami GT Li Kahang, Audit Dim DCS with me Aka, Burika Rumi Kawai Abamji Ungyang Rada, B Dari Kani Tang Langjin Sahai Rasai. Mi Baji Manipur Heli Service Nagara de Laysai. Ka Kala Shilagina, Zingyat Mamatatu the helicopter service to cancel Sahawa. Chitada Sada District Administration, Additional District Magistrate Natanda, On Road Journey Ngran Mia. Ka Audit Dimjina On Road Mazat Maraji Hawa de Hanga. Lakavak, SSC NER official website li Manipur Law and Order Situation Vivangda, Churajanburina Ukruli, Borika Jirung Migi Gajili, Ninga Creek Pongshok Hawa Ji. District Hili Law and Order Situation Matadalaya Gaji Hangda, Yari Vivanga Papaning Mida, SSC Exam Ji, Ukrul Senderli Rumi, YDC na Boya. State Li Jingri Maitui Gaji Ukrul District Li Law and Order Maram Li Bandak Leji, Manga Yimana da Saklong Jina Hang Haira. Borikaji Jingri Gahai Ukruli va Murumi Ngailaga, Rod Kamrati Shotili Zang Dakle, Maidena Gajunga Sada Bam Dakle, Infaligatada, Jingri Kamaya Abam Sada Quita Borikaji Li, Rungasak by Haukala DKS na Kanghan Sai. Discriminatory treatment Hili, DKS na Mamaya Maraji Haira. Kan Kanara ka itumi rights to dignity gala, equal treatment ngak kawai pekar kui gabai kui rada, DKS na Hangsanga. Jingri Gahai Abam Nagaji Hangda, Kapung Shong Wigdam Now Bing Wivang, Kanala Gahai Ukrulina, Churachandpur Borika Sanders Ji, Reinstate Sami Kawai DKLDA na NCR, KSOD and NCR na Labo Haira. Churachandpur Ji Songyal Village Li State Nanga John da Attack Sagugi in B na Pen Haira. In Bijina Gandem Gasa Chanbao Li Gahang, Sangai God Subdivision Li Songyal Kuli, Mayday na 2-inch mortar bombs Hasanga Gala, G Manipur State Chogar sponsor Sakamina da Kuki in B na Pen Haira. Valley-based insurgent groups, VBIGs Gala Mayday State Police Forces Nangarum da, ambush Kasali Kukizo Village Volunteers Matisata Tawa Gachila, Kuki in B na Hangsanga. Chili CRPF la zangda leira gaji ka pen layer da in bijina machan sanga. State-sponsored persecution chok da lay gaji hangda kukizo now being with safety security wivang, Indian shogar na takda sapalong ra gaji kuki in bi na gabi sanga. Gajang Tharada Pangaga Gahai Du Shoti, state-sponsored genocide na da kuki in bi na hang sanga. Rod Kamra Chok da Hili, Manipur State Government na Mayakami, VBIGs we ought root organizations around by Dengol Gala, Midday Libun, La Radicalized Mayday Population na Gazang Genocide Campaign Maram, Kuki in Biwili, substantial evidence laya Jihaira. Chanbao Hi Chang Haulun Haukip, Secretary Information and Public City Kuki in B Manipur na, Shoy Sada Mishoka. Manipur Shorkar hi Gajangkat Authority Makalay, Gadena Gashire Dami Shorkar na Gajihangda, Long Now Bing Koka Sakavai Federation of Civil Society Organizations, FOCS na Gatong Haira. FOCS President DH Manihar na Gahang, Manipur Government Hiva, Dami Government Mana, Rod Kamrad Gajangkani Shika Ngasam Laga, Kuki militants na attack Sabok Leader, Manipur Li tensions Hanung Sakhaira Gaji, Manihar na Hanga.
Achiwi hili go truk drone strikes sniper attack li bari now sadat ka hai trong lao bi li bomb attack ka sa gala moirang li rocket attack sa da mi akha thi ka hai hi ka tha ocho chok ka hai maram hang sanga Central Lane State Government li makhamaya phongshok da Manipur State Sarkar hi mi man ga thana ga chi hang da Director General of Police DGP aina State Security Advisor li otbam we na thak da khishok khawai po haira Manipur we elected minganin bing MLA aina ministers bing mi man tha da bam da lei ga chi hang da athumi otbam ji ho khawai FOCS na demand sa haira CSOs being the strikes in a bunch masabamla yari na elected officials being lit katse khawai DH money har na katong haira kuki na sada khaleli mathameng hangarer khawai yari li mobilize sada ngaran khawai kasat haira FOCS na CSOs na datai de wigathana bingzang da state we situation hi ngasan khawai gala strategy sem khawai gazibam khawai sada leya Kuki militants we attack Chile mathala kaina ngasungrar khawai armed groups we adungli alungli khokha ga sadar kar saya ga ji mani har na hangsanga Bishnupur district li khudlai ga sing group na mi akhali dandi khami sadat naw mai ina ga kap ochoji People's Revolutionary Party of Kanglebak Pribak na claim sahaira Mai bam avi sing go ho kwa kai thel thono jam lei kai wi jingkum hang madi mi akhawi ya pheili naw make up sang mi hawa Pribak na janbao mi shok athi shurda avi sing na armed group chiwi mi sarek da ya really lupa ga bo wi wang ali dandi khami sa da naw mai ina ga kap na ji Avi sing ling a shik do ot ga sali ga jang bingila party ji na theya da ga saga dandi masam phangaya kha hamsang haulu ji haira Kala extortion schemes li gazang mi thaya kha hangra lu da Pribak na yari li hang haira Rijum now being na Pribak we Department of Finance we shongai na official ledgers changkhon ba mayday revenue chief na mi ka shop mangli shi sang lu ka chila hang sanga Kuki zone na separate administration maninga kha union territory ga boji mamaya lak marada Manipur Democratic Alliance MDA na ngabaw haira MDA convener M Dombi na gahang Bodak lay Chief Minister Shakak na jailala Manipur we mi bing na mamaya lak mara Sodang MDA office Babu Barali Dombi na gahang Manipur territorial layret na gay nga gami khawai kiba khawili mashun malay mana Layret lay haji 1949 merger agreement damwe ina raga haina da hangsanga Kuki zona makamashung kharjan nga yaumi da Manipur we indigenous Sordin jan nga jaimi da legaji Sender Gathana bingna paningkhui phok haira da MDA convener jina hangsanga Manipur we mi bingna state Sarkar gadom phalungra Central Sarkar singkhawai state we position ngarung khung lengisak phalungra da tombi na hangsanga MDA we co-convener Kesham Nala Ninga Karik Pongshok the unauthorized weapons, snipers, drone bombings, improvised rocket propelled devices hikatha Shijinda Kale Higadewa Maram Maning Mana the Hangsanga Manipur Hila India we Kamadaya Akai Akana the Majut Mikhavai Central Sarkar border to shot hili illegal weapons sing the Kale Hili Kriwang Kasainaka Pam the Kale Kala MDA na Sarkar Kanghansai Yari Saikor politicians being zangda Kokha Salaka Rot Kamarati Kamkwi Palungra Gaji MDA na Gatong Haira Aman Gasaka Mikumawi Mirin Liga Pakanga J Kirami Kangai Ningadong Ot Saksajiteda Manipur Health Minister Sabam Ranjan Awi Amikdone Sara Gaji Jishat Haira Organ donation, amig donation hina mirin nga Jamie Shaba gaji Health Minister Dr. Sabam Ranjan na hangda awi thada yari nala I donate sa kawai kasat haira. Maram hi tumrada gaji ko I donation fortnight 2024 wi angran angayay Hotel Classic Grande Infal gazibli Health Minister jina kahangna. Angran angayay ara I matingrik tay pai haira gaji tuikui azingli National Program for Control of Blindness ina Visual Impairment NPCB and VI National Health Mission NHM Manipur kala Directorate of Health Services the Makok Kamina Dr. Ranjan na kamatuili mikanga biawi ina kanshok hawai cataract surgeries kala corneal transplants kasawi kapamaram hangsanga
Manipur State I Bank Shomi da Manipur na corneal donation zaina transplants li gadomi da lei da hangsanga. Rakra atamli stately khalai mikhanga bio mi ting li miktheng sakli shit khawai ningrin haira chi haira. Mikthei khang sakli sharu ka khui I donors pingwi khamdai yo ot ngurut ka khui li machut mi da Manipur abam ngata tei dali I care la donation wi bang lungson la kaina zat mi ka hai organization zaina mi bingli ning ga shi maya khangai phongshok haira. Kazip Chili Dr. Osana Hanbi Devi, Director of Health Services Kala, Dr. M. Dinesh Singh, State Mission Director NHM Manipur La Wazanga. Ladluida Achewi Kamadaya Baobing. Juribam District Li Civilian Akakap Tat Haira, Ngakap Kangarokli Mi Maditi Sang Haira. Security yang sang ran mayang sang mitura da kokomina Manipur Security Advisor kala DGP resign ka sabo haira. Ajiwi bao hiling ajang haira bao ngana da klein tum psycho rally ring pa kala khamahaya zimik shong sa serano.